Dobar dan svima, Filip ponovo sa vama i u današnjoj recenziji gledate SteelSeries Rival Prime Gaming miš koji je stigao na test od strane ekipe sa Roar Esports Gaming portala. Pa hajde da krenemo. U saradnji sa najpoznatijim esports gamerima, SteelSeries je sredinu 2021. godine kreirao Prime seriju gaming proizvoda sa ciljem da obezbedi vrhunske gaming performanse, a isti su ubrzo proglašeni za broj 1 od strane najpoznatijih tech portala. Sam miš dobijamo u poprilično jednostavnom, ali i veoma kvalitetnom pakovanju, u kojem se pored istog može naći opleten kabel, kao i sva dokumentacija. Ono što se na prvi pogled primeti kod Rival Prima je asimetričan oblik, dizajniran i prilagođen desnorukim korisnicima, kao i claw, odnosno finger grip način držanja. Sama tekstura ne posjeduje nikakve glossy slojeve, ali imajte u vidu da postojeće mat površine mogu lako da se isprljaju ako vam se ruke često znoje. Voleo bih da istaknem da njegova masa sa kablom iznosi 104 grama, dok wireless verzija teži samo 80 grama. Kada govorimo o kvalitetu izrade, Rival Prime je u celini izrađen od veoma kvalitetne i čvrste ABS plastike, dok se unutar njega nalaze inovativni On Prestige magnetsko-optički switchevi, čiji je životni vek deklarisan na preko 100.000 klikova. Pored njih, glavna odlika ovog proizvoda je SteelSeries TrueMove Pro optički senzor vrhunski performansi sa 18.000 dpi-a, 450 IPS-a i 50G akceleracijom. Ako govorimo o RGB rasveti, ona je u ovom slučaju svedena na apsolutni minimum, te je prisutna isključivo na scroll tasteru. Također, Prime je kompatibilan sa nedavno redizajniranim SteelSeries Engine softverom, u kojem je moguća promjena osjetljivosti senzora, RGB osjetljenja kao i potpuno reprogramiranje svih 5 tastera pojedinačno. Ovo softversko rješenje je veoma napredno s obzirom da se za svaku video igru može napraviti poseban profil u kojem se mogu dodeliti određene funkcije tasterima, a to je veoma bitno kod FPS igara. Za kraj mogu reći da se radi o gaming mišu vrhunskog kvaliteta i performansi, koju prati i cena u iznosu od oko 9.000 dinara, odnosno 75 evra. Detaljnu recenziju ovog uređaja u pisanoj formi možete pronaći na Roar Esports Gaming portalu, a link se nalazi u opisu ovog videa. To bi bilo sve za danas. Like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekom narednom videu. Veliki pozdrav i svako dobro!